Okay, Yemra ye last question. So that question really made me sawa na coming person bisa. But then wabano and confo bisa na yas into when I yas and then I'm person be bisa ella semi dia maye bisoni appear stadium asemodo ni ade brapeni appear stadium baby I will be an yas bichiao. Me name a pamfo ayewa ha yesi echiao. Yesanka cho say that was se be uba oja ne nan egu nan so a untwa pepa na bepepa. Ye ntwa ye bia no yenu aba pa cho no mgidi se washum didada na so ye betena Angel TV efidi kesi so asanka cho so nyankopon wonhira wate ani se onu aketoa oba wade nyina akopon hira obete wo mom beka cho me mfa nche ne da menye mu da menye sei da na so mfom so de nyina ya ye bida eye kasa na mfomso no asan kwete se esen ne tekrema a ewo baby fa ko asan kwete se busua asan kwete se wo no maame o papa enete anana mfofa wo ye den a mfomso kakra ebebem itinyankopon sha so we twa bibia eso ela yemra back to your komo no eno no eba ne sei asam no eni unua o papa ana wo fa apin stadium asem no because it's a bit ton tintan so data they say omo ella and appears eno na eba yeah eti eno no sen na eba na sen ene koye wadaroma although you ni se mo apacho bibia to atwa but obi wo ho a na onte apacho na se bibisa nti ne pese nka bo nchirimu kakra bi e di emayen. Okay. Oh, efa sa eno nsensem no me imagine say me ntina baby cry na say me nye video cry enka bibia ho asem bi ana enchechemu cry bi na so me di need be ma. Okay, nyame nhira ndas Na machemu say se nya me kan viti ase no na magye ne ebe mu na ade me di mani papa na ekoba ne se me ko hia no na ade na me ti se ebi mu ka se eduane part ne nhia me mame se obi aye ni wepie wakwaje eduane sebio yes sister invite me se o Brian ko baby say ya without nipa ne permission means me nkoje eduane. Okay, yes, it's true. That is never true. Means me nkoje eduane minim ni bottom. Okay, to talk about it kwa nipa no na minim no nti se on buy means me nkotena ze mami say asemesi ba obeji. I never did that. Ote ho mete ho onwa na se de de ope odi ene de obed ene de ope. Okay, na se menum so ye me de di sandwich yi di yeah it's na eko ba na sa. Okay, nti sa asem ne de ya kan wasem ama emra nyina bi mo apa ho a chew say di video no beto out. It's waji atum ama ne de achew ana sesen ni sitie Mpacho ana waji atum. Yeah. Oh rapid nyame nhira what nyame nhira nti adesua ben na Mr. Piers Stadium asem no adesua ben na wasua ewo mu abra ode video okosia na unexpected we any video no onya we na ode beto abonten ne wiase nyina hu ye no owo ma owo yere owo abusua owo mpanifo a woni omonam eba sa no edien efutu na wankasa adesua ben na wasua ewo. Okay, adesua masua ewo ni se evidence na video ne de me ye ehia. Okay. Because sebio awareja ye mu na me hu se evidence uhia pa ye ka emra na se court mu asema o se asemesi ye me say me neighbor okukume na o ye say o evidence we he na kire se o neighbor ne ya ade wi evidence na uhia. It's no ade a mesua mu ni se asem bi pa a media personality wana se bibisa emma me mfam beto abonten sa kire nipa na ni na obi o nipa titiri yes me de beba beto abonten sa no de masua ade fim se menye sa ade ne bio. Okay. Wow, it's wasua bibi. It's about satem didie ni ade na attacks na nkofo attack o no say na wo fa no say na wo. Oh, me hu ni say opportunity. Yes, because sa nyama na empush me.
Okay. Because ye do what I mean, I feel and what be a video, I feel and was him the twin. I feel now it's once na second square mile around put down I say how would I say ye do what go any mass no. Me. But I think they have me. One time, now I was so down, which is the apology ni mu no. Okay. Ensensem no. Okay. Enye nya omo yiya na omo yiya no de me empush me na so apology ni mu no. Okay. Omo ben me. Sade na ko pacho. We see na me nye video ni. Okay. Time or day emra we ni letter ni ba say me be pacho has to say within 24 hours. No na Saturday na can. Because we see menye bibia oh ya na chese nya wo ye no kra ode wo be kokko obeka say we see wo dey twaso na yo bibia na afi na ma ye confused. Okay. E dey asem we see menye. It's confusion no e ma me break it down. I cried for a moment. That's Oh. and I'm afraid my spiritual father. Prophet Patrick Josiah. Oh, okay. And no, sorry. Gotcha. Oh, okay. Sorry, no way. Your branches be brave. Okay, see, and wager. Oh, Kingdom Grace. By young branch name, you want branch name, Wonder Arena. Dear Honor, me pass. Sorry. Yeah. It's my friend, Miss Daddy. As same there, I be there's a was semi patch or not daddy, but I don't know what to do. We see men yet, we see yet. A japa or say me ba. Oh dear, yeah. Ati ye na bibia susu enye confused when ma around when you na betwem we je oh yeah japa o what is that me oh yeah explore so bi nim mama wo ben no ana wa wo ben ni bia se niema bi kwobone na se wo pacho me kai one time bi na Queen Emma problem bi bae friend no se me ba senke be ya ka pacho wa na nka di bibia to atwa it's 1 hour ka kire on fiti ase ne se ben pacho no wo senke wo mo hawo aso nyankopon ene wo papa o spiritual father wo ye osofie ni akwa sorry one ne kokasai ene okasa kire wo no soso na so tie na so ye to aso si omo kan na we si ebi mu fre na enye ebi so se ye but me fa me ren hye nipa mu na me ngi nipa ndi na nso me gi nyame a ewo nipa mu di inti no me frɛ me papa me say we ye final say onu pe no ka ye daddy say na ko say papa this say me ba twa so we dey jaris me nsu pacho abibia anko daddy na me say okay eno di now say okay yenkwe na bibia e dey try enti letter na o dey ba bontin after apology no a wo ye call viral ebi ko na ebusuafo nyina hwa eto na koma so no wa meka ho asem bi about court nsem wan ka ho asem bi baby one man say wa ka court one to the show but show camera ni na sign da na sema what da na sema me sabi di otwa sanim se na chia na se ye nyina ye papa o spiritual father ye osofo o papa o da safo no simi ka kire wo se pacho na wo ye no ye pese nne unim ela minim se odo me pa ye pese wo show camera mu na hu o sister Penny na ya asmobo na o this apology last apology e de ka me papa spiritual father de no ho e de ma ye bra Penny appears lady ti show camera no ebusiafo me wo ha me de a chopa ne eto so mienu ema Mr. Apia Stadium say ye kofa ba e nyina a de video ba bonten na de nyina onfa nche me nti no mesre no se nya wedi kan de a che me no onsanyi na kom no nsanfa nche no biom PCB ye papa ankopon so nshira ene ompanifo a omotwa ho hye na eda mase bibri ela e pese o show camera ni bim na oda osofo so ase pa yi ene na bushia ne asore manyina ene o tiktokers obibia wo mo do wo hye wo cry because we call comment we post na see a comment ebi do pa do mo nyina asema me na afi fa afutuo ene nkranhye fama obi amame okay yedi kan me da me papa ase Prophet Patrick Josiah ene ne hu kani Wonder Arena asafo na Kingdom Grace asafo ye wo weja any other branches na me da mu nyina ase na me nhira mo ye se ye webusia na ye webusia ma bedom ebusia papa
na meni adwene so se me ka mo ho na me da me maame nso ase ene me papa me nuanom me da obi ase ene me TikTok for Team Ella Diaries for me do mo wate enye mu anka yendru ha na me nhyira mo ba wo cho efutu a me de be ma obi an se yenso nyame mu yi nyame ono pe na efutu a me de be ma se bi o pe fa uti kwesi for me fa ho fa nyame na ehia me nya some connection with God. Ebi obi beka say oh me rough me sa wo TikTok na that nti but I'm very spiritual. Me obi a me fa me nya me di agoro. Nti fa nyame say obi bia. Obi beka say oh de bia me de me bomb pa nti say nyame me fa nyame sesen. Have a connection. Connection bi wo ho a wo ni nyame kasa otimi ansa otimi ansa wo fa obi so. Etimi ansa wo fa odayem. Nti get that connection with God na ukasa ase de obeti you na wa yi one wow Nyankopon show ella for TikTok name eto eja my and now social media make us social media handles ni na Bachan Bachan me TikTok din Ella Diaries and now ko Facebook and so Ella Diaries Instagram so your official Ella Diaries so me wo Twitter Sisiana Nansiana me ba Twitter and so Ella Diaries official Ella Diaries wo Twitter Instagram so official Ella Diaries it is wo baby yeah Facebook baby okay Ella Nyankopon unsha wate but me time na pa ho ba me bisa say one single bi a watena se akasa de we de wo ye wonu pa wo ye bi na wo hu ya anka wanye na nke se bisa na me refi we de se bisa wa ye bibia wakase ni as watena se adwen wan akase o ma wo nu hu se ade we pa de me hu ya anka wanye da but wa ye awi sisi anu metimi aka say aware ne pe okay aware ne pe na eno pa na wo na tete me ho o say na me ye ne ntem member me go for how nyina no pe na menum ho ba ne aka ni nyina de menum Jakopon show pa ye da se shari ye de ye bre no dwumadi ni na baby ye wadaroma me pato o final way ubetu obi fo ye ya menka ne se nanka me nya wa anka me wo ne ma nsa na de okay bisama but untimi bisa ne bi yeri akoba ne nya anti me de be botofa na yetu ye nyina ye all right ne kasa mu no ka se on ware bi enim se eho ne de se wusu nim nyame de a o kasa hwe ho san because aware ye ne munyam ma oba bia aware ye ade a unya aware na unya be ma se so boafo se oba ehu hia pa nti eho de menim se abufuo ni nti na wo de ka asa ba mesre awrade se oma oba ma obeso mu se onso obeye agudie e de ama no menim se no beba na mo meko a menkan santre eye dem mayiwa na ya ba no because me hwe eye ella issue okoma so ko ye na ye ka kire ne se oh apia stadium man ni gold we ya nko papa be ka kire yen okay ama sabe yesu yehu se apia man ni gold ana odi ni tu kwan a nko papa be ka kire yen minim ne ba ye okọ record ne de minim se bia bohye bi na nko yi o se den yo na so wo ya abayiwa wunnim ni po beboa wo abrabom sa recording adoso Ghana ase mayiwa ni bi sabe adwen no minim se ti ewa ebroso ene obi ni na danfo kasa o se ma record wo for the bi asemunti ne se wa adwen be na wo wutrim a wo ni obi kasa na wa record de asi wansa ye wo obi wo ho nso a utese unya ne hwe utese aso o keep evidence for future eye de ne ye je wo wiase wo ya abayiwa bomodie se ubetwetwom ho afri sa ne manim ye fe awrade a ni ye fe awrade se de wo mfantimi ndi awrade no wo so wadamfo na wo ne te no bomodie se untimi mfa sa de no so endi no me kwa mamenda agia ase Chaba Blanks ono na asemata de kama nyame enhira Chaba Blanks na Joe1 na Mary Nyankopon onhira pa ono na aye me makeup mene eye agud okay set me patcho set no one no baby pese me jase hey patcho ye bre no na bra me to de bre swap say okay video no good no mama anka me ba be kan nka meka kabeka me ye video no purposely
for say oh asimesi say do menim no nti kan ya mekọ search me hu 1 or 2 videos say oni mpanyimfo na nam o when no be mpanyimfo yi bi enya bia bibi papa bi say me ye video ne say oh to say na TikTok for your vlog dey oh that say you miko share ni pasimesi say na ye kokasa ye didi ye wie wa ma me business say wa ma me contract say is ka na o ma me a na me dey ashim say o ma me sika bi say yo nti anka video me ye e dey yi na yes ade obeye no na me dey be yi na do you think say bibia na say wo dey let abonten no na sade no so anka me bisa na permission asa but where did you go phone e buy Bisa. And I will take it. yeah It's just say okay yeah me just say but me na me chechim say nti na me ye nye adwenboni bi all right okay thank you o say enu nti na oye but na adwenboni bia e sheda eni atri nti baby a me papa Pia Stadium ana me kasa me brapani wo bia no wo do abusuan nya me hia mo samo de ache wo fase ana wo ba ana wo nua keto Nyankopon hia abusuan aha na ebre no ebe makwan ne di dwumadi eri edi asi matare kama ehye me free Makani collections ewo Domi Pillar 2 Cable to Junction oko wenim ka kra bi te say de oko Domi crossing now on your right just say shop kama abrochire ne mankwa UK ne mankwa wono no fala no onton bi intimi pacho program ahuru bi a uko bi abomodia say obe contact Makani collections or Instagram or TikTok or Facebook all the social media handles ne nyina Makani collections me pacho ebano jewelry nyina shoes or bags everything Makani collections me pacho Sanso energy fast mixture Jeffas pick capsules Angel beverages me pacho just love beauty allo me pacho and EMS event center EMS hair beauty hair die papa and afi cute cats palo ono so ewo abeka junction and we see akai say ukuada enwumre 4:30 me pacho yi repeat ni ewo ho nti kwasiada enwumre 7 so wentimi enya bre no wanhwa kai say ukuada bi enwumre 4:30 obe hwe amaye Nyankopon koso onhya bibia o ma mo nkwatenten ene ahode o ma wade ye bia enyeyi nyame hya se danida unya bre na ojebre na ode hwe experiences in life YouTube ne na Yaso1 TV Facebook actress na Yaso1 me pacho Instagram and so official na Yaso1 and na Sanso and na me pacho TikTok na Yas official and as actress na Yas TV host presenter ni na oba me ba Nyankopon onsho I love you that's a name you be so ehye bi me pacho opesa oboye chidoma fa number no a ego screen no enemy na contact ye I love you.